kati sabona fama amacho ngati kasobola kulima gikabona yenja amuntu babona yaja tabona yaja pwera ngati ndi mutu tibonangira ngandi awo nti ng'owairewo ndikuna wawe n'owairewo oli magumba merere otie walinga mukati nali mazito ino nali mazito imwe bebayogera ku kyalo mubiri gujawa gujja mu ngeri oba yakulya kuba nduba eyinza okugwatirire obwire bukyatirire Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa why media bambi kyabe ekyokola okuba nga otugobera kituzaamu amaani era sababa yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owaife busede obikado ngaye muri kumbona ntambwire kukunga ku mulundi guno njire mu district yena Mutumba eno mu igoma lye Kibali bankobera ati eriyo omukaire mu myaka nga 10 omukyala muzibe wa maiso tabona ayafuirwa abanabe bona ati ali eno aenda kulambuka ndala asula nga talire ati omubiri gwamuwa kuyasigala myena era ekyalo buli muntu amwidi bawulire empungu balowooza ati lugwire wa Jamila ati najire aye bajokwa bati inga Jamila akaliwo wona wulire biro nakati jja kulinda mukaire kufa kanje yo kumbone ku mukaire bali kunkoba era ndidiene na Mutumba omukaire namwagana omukaire Wuno Muzibe tabona Jamila era we mwaganire nga abera ati emegano ku kavuera kano nga n'omukono asigike kuitama olumwesa yankoba ati ondeetere kamere ekitegeeza nti mu bizibu ebisinga kumuluma kulya nebisinga kumula so n'ekintu ekindi nga tukali kwogera mpulire nga abuukula otubomu kifuba abuukula otugidiro bomu ediriere mu Israeli so ndidi ano mukaire tuwaye muku atukobere ku kubambi kumbeere eno yatandika eti eyo obutaki kuba buli wawa yakoba ati nze masikini nafuuka masikini lwaki omukaire afuuka masikini nga ife tukaliwo so omukaire atuwaire kuku ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nkyalira omukaire Kadondi Jamila omukaire ebikuluma binuma ntuse wano wabuukula wantiisa nalowooza nti kolona oba kolona oba ki ndiwo lwakubuukula nga nze masikini ndina ikerenda ndina omwana anandiisa wayimbira ekirwaire wayimbira endala kale wayimbira ekirwaire akatogo awokebeta akatogo okubonaabona omukaire yafuuka nseko d'abalamu ali oti nkoko ya mutamiivu mbu olukya ku kyalo kuno lubabala ati Jamila akaliwo so omukaire nkobera kuku waida otya ku kyalo kuno okuida okufumbirwa kuno wavuirawa Kibali wavura Kibali omwami okufuna wali obona ino so tukobere byali bitya muida mutyaganira wazala abaana bameka era baliwa baffa bona ndi awo ntyo wazala abaana bameka nazala abaana 5 bona baffa so okujja okuziba amaiso oziba lya amaiso anduirewo omusaadde okufa ati nga n'amaiso gaziba ki obuzibu bwava ku kyo bwakuzibya amaiso ati di baba
tidigaida oti malole tigaida nnuma. So ojja mu idwaliro bakukoba ki? Bona baatoolamu eriiso nga lyonooneke era nga lirengedda bulengedde iti ate n'erindi eryo liri awo lityo. So tobonera irala abe oli munzikiza ya kumpi badinedde tulinaddo wembandya nteeka gano nti munumba mulimu n'empube ng'odoogayibwa ensi eno kinene nteeka gano endala daakuluma ni munumba empube dona daakusonsonye daakutulugunya webale ozira mirembe. Wow. Kale mama so tukobere tandika atyo okubonaabona n'okubula ekyokulya kati sabunafu amaaso nga tikasobola kulima gikabona yenja amatu gabona yaja tabona yaja pwera nga ati ndi mutu tibonangira nga ndi awo ntyo ng'owairewo ndikubona waawe n'owairewo oli magumba meerere oti ewalinga kati nali mazito ino nali mazito imwe bwe bayogeranga ku kyalo omubiri gujaawa gudde mu ngeri oba yakulya kuba nduba eyinza okugwa tiriire obwire bukya tiriire wafuna nakuyamba anakuleetayo katono kati kunywera ku maati. walambala nga toliire endoola eida oba eida oba teida oliwo lwakutuusa mukolo nti ngiire kutenduka. era bwakya bakulamusa ati wasuza oti oti bulungi oba bakobere kituufu oti nze tyalambaire omukobera nga omuperano akukolera eki akuwa ekituufu akuba ati oba omuperano gwe ninala mugalibu oba okukoba guti tyalambaire nze nkole ntya emogwe ninze namala kwababe ompulire baba. obukaire n'obuzibu obw'amaiso bwokukosesa butya mu bulamu bwo ngaiwe JAMILA Kadondi? Ekinkosesa butulu n'obukaire envundi nado kuba tisobola kukola ki kulima tinobukaire nawo nzira kindi obutulu bukukosesa butya? bonkosesa butabona butabona nabeeyo ntyo nsobola okujja amaadi nsobola okujja okuwerera enku nsobola okunoga iva naleeta n'ataako basi. Munumba obaamu naani osula naani muno munumba? Nzira muntu buti ekirwaire wekikulumba oba nfwa oba tifwa mperano omutambuza akoba ati mbawo namwanda otaigulanga yeigulanga leero otaigwire alimu obuzikirize bwokunendamu oku katono aida yaigulawo yawulira akabundu. Nze nkole ntya njengema mwana w'omuntu obufa oba tofa otyo emagombe wendi mbanjiire ndijja n'omuntu kale nteeka kugumirawo kati sani buziba nga nze ndigalawo
ebyokusula mu nnumba biri bitya osula otya kuba tijja kuyingirayo ndi muko tenda kujja kubona omuko wasula omukobera akuuko ndi awo ntyo nkukobye nti ntenduka ku bivera bino luno lwenvaire n'ebirangiti n'ekisuuka luno so olina lugoye lulala lwonka luno lwonka luno luyimbira okwoza n'okunaaba lwovaala weebweka buti okulwoza oba muki njwala bivera bwera ebyo oti mulalu otyo buli bwoba munumba omwo bwenka toli kufuna kyakulya oli kusula bubi ku biveravera biki ebikwirira mu birowoozo byo ng'omuntu n'okugogomba ntyo biki byolowoozaako omuntu nalingana n'omusaadha wange nga ndeetera ekyokulya omusaadha yanfaako yenaani anampa ekyokulya uneye ndakweta nti lumbe odondite lwida omunaku natuukaako neyetera bugangazi era okweraliikirira kwendinako okwandindise ndiwo lwakugogombera gaigulu kugogomba otya n'okwonda imo muliso gamulweta mutya tidde bulungi okugogomba okugombera waigulu kuba enaku dodikaaliku buli wamunumba omwo kikyosaba katonda nsaba katonda kumpa idembe no amwoyo omulungi kundiruukirira nga bwosobwere okundiruukirira male kwenaku ebiri nga nkayuga ku doniya ngira kindi wow mazemu amaani ozirabyakusulaku ebirume tebikusumbwa munumba omwo nkukobere nti ndi n'empube emmere nteekagano nti empube lendakunagamere otyo ate bino ebiyonka omubiri muzira ebikumuzira oba enkukuni buloolo ebyo nabyo nanjira kyenda kuteekawo ekitaliwo mpubere dikufuukira nekizibu liringa abadisindika owa Kadondi era ennumba eyaidula empube gadde likukuuma oba dibadde akola ku fujjo diri kunkuuma litya ndowooza nti diba omumwe awaya likola fujjo tekizibu ekyempube muzirambira nti dandirira emmere eno yogema ku mubiri oba nti era eida atwala nateekagano egenteekagano tirya nayo so gavumenti bagabira abakaire sente iwe ofuna ku sente dabakaire lwaki tofuna sente dabakaire ate ngaonkubye oti osobya emyaka 10 kodi bagyeta batya ngizira ndagamuntu otyo lwaki tiwafuna ndagamuntu dada nti nganjira ngemaku anantwala nani enafuna sente do angemaku akoba ati anafuna anampa aida kwelija nga ndagamuntu yafuiriza abantu bangi byandagamuntu bino kyokka wena butofuna kuba eriyo nibo osinga emyaka nga bafuna akasente kineewuuniza ino okuba nga oli mu kairoti oli mulwaire oli kulambukira mu nnumba ndala
aye nga tofuna kasente kabagabira baino buli ate mitwali ziti 5 naire tetyafunaku nabuti kenda kulemba so buti okulya ni bani abakuyambako okuba abaawo okuko abanamba ndikobye nti bakuluya olabitanga ibwe wobise bamujamira yegemye omulevu ferano ndane eri kumuluma tera okubaka akuleetera obububa ng'owuutako oba toliire bakuwayo n'akabamba walyako akabamba nani alinze okuwa tubwa tudodo otyo sokuba olw'okulya ku nyama enjaganira njagaine oba waweesa amairo ngulina weesa tyaweesa mpera n'abansakirako ak'okulya cada aye tayinza kutola bando we oba katyerako nti kampeeko olaalyeku aye wafumba kacada akumegerako n'obububu yakusenerako basi kyaddaye babonanga nakujamu mutasobola kuwa kumutyere hiya akuwanga ibani ekikala n'omutyere olw'okugulyako ino era tiwulira mu kalowoozo nti guwuna guti oba guwooma guti ngutolega ndina amaiso agabana nti najja ow'omunanga eyalima nsake ndeete nteku kale tyenda kulimba kaberewe ng'oli bubino n'omutyere emmere yetwandowooza nti yo ku kyalo laasobola okuwaako gona togulya cada yebakuwaako otyo n'obubwavu obwo kyova wano omubiri gwe kuwaireko oli magumba mereere endi anafu Jamila ndyawo nti yandiyenza akuyamba atya andeetera weba yali kwenda okuyamba mu mbeera y'olimu akuyambe kwatya ye kati amana nti omutaki ole mutwalire kanaalyeku oba nguleka bando oba ngule nakatyere tusukaali natabola ninze kyakyona kibakuwooyaniriza otyo n'akasukaali olw'okanwako kabiri nkatolaga angulira nani mbeera ne sukaali yasigala mu kanwa bunanwanga nga musaada mwena akaaliwo n'akaaliwo otyo sukaali aba akaali mu kanwa okulowooza bulowooze nti kinalyangaku tikakisobola kukifuna akiryaku enambala oyambala bubi kagoye kalalako oli oti nte yakukyalo tokabula ku bantu aye otuka kiseera watambula mukwano ku kyalo oba okupa manja numandu eyo yempamu eyo neritoyo neri oba weesimirira esimirira eyo esimirira eyo oba okuva wano okutuuka gale mu ngira tisobola wondagaanako engwagwalikana tokoba oti omutuluire ekikutoire eka ki ng'oli kuwa amanta muso gakweta kuma amanta ekikutoire eka ki oli kwagala ki oba oli kunoonya ki oli konda kutuleetera bizibu nti omutulu yagwire ku kintu gundi ayiwuyo yafwire
Oboine kyakukoba. Otina kuyansi netambuza ekigogo. Ati mpera nokoba ekyo nze nkole ntya. Ndide nkubeeke. Abantu ku kyalo emitima egy'okusaasira gyakendera. Ino. Nkoba nti oba baawamu okufa. Ayo wairewo. Nkyakyakola. Osigaiza magumba. Mukaire. Tusaba Katonda agonze emitima egy'abatuyamba kubakuwe ku buyambi kuba oli bubi. Nambanga abantu ayiwa oli bubi wewe nandibona nga osokomwaike. Odi kibeeta okusokomoka. N'okwonda. Era ndikutya nti naaba naakairayo naakatooka ali ku maini ebusemba tyanga bakati Jamila. Agwire. Ayididi Katonda oyo omulamu. Asobola okukuuma nga tukali kutuuka kwenera idda kukumera idda kubaawo. Inshallah. Nsimezenka. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Akutambuze bulungi. Akutuuseka. Akwize bulungi. Wow, omulungi ayi kwa media bambi oyo n'omukaire Jamila. Olisondogera naseka munku. Kuba omukaire ali mu mbeera mbi tusobola kayize nakuna kuwala ni muleka nga ali munaku. Mbati muyambye. Nga oli kumubona embeera tinungi. Yasokomoka. Wamubona yaye n'emyena. Emyena kitegeeza nti enyama ya mugwako amagumba gaira kungulu. Wabulanga India emerenga wakubye nti asula nga olisitaliire. Bamusakira busakire bamuzakisa abamuyamba yamba ku kwabatono ab'ekyalo. Embeera tinungi. Deni wataku ekirwaire nti alina ebirwaire bimuluma. Akowola abo yalanga ekifuba kyona abukula bubukule. Oti mizinga jamini. Ati bababa. Ntire nti olina kolona nati anti TB. Naje nabuuzaako ku baana baba ali wano bakata ifoto za TB. Ngoya ini TB ngoye fano twalwala era magamira kumpewo. So omukaire asoka nga alina obulwaire obw'ekifuba ayenga obwidanda byazira. Okolesa makerenda ki? Oba bya Katonda. Jende ku bya Katonda makerenda ngaidi kuki. Nga nani agampa. Obwe bukuluma bwawona bwene. Bwenda bwawona. Bwe butayenda bwaita. Aye bukandaza. So n'amakerenda olwise obwidanda byozira. Nzira. Bulange tyozira. Byona nzira. Mufaliso ozira. Ajira bwera. Osula kavera. Mpera no kana kinebwikira mukavera. Nebirangiti. Wow. Bintu byo binsubereza bineewuunisa. So nze nkubwaineko. Omukaire ayinda ku buyambi. Eyinumba tetona. Etona yemoto yonona. Yemintu etwe. Etona ya mintu etwe. Sama die gaida ngota omuto kayo oizaluyi. Ubojira kyakola. Buli kizibu kyawera wuwo. Wange. Omwana oti nalali kabula alikendi ntuluwaire kindiseko omusaada. Obuzibu busete wange. Bwakumbanira gani. Wow, kali. Mukaire ngai muri kubona enumba etona eri yegeyege ganyegenya numba eno yaitaka emusumbuwa haga byona endala. Mukaire Kadondi Jamila aziramere omutira agwira galufumo akuba ati naba muyamba ku
okumuwako wa kamera oba oli awo bona bamuwa kyadda kyadda babuwunga bwa mugo cassava flour era eno mu bitundu ebyobusoga kyadda oba cassava flour n'emmere ey'omutaki emmere ey'omunaku omuntu ajja okulya kyadda nga alemereirwa okusobola okufuna akawunga bali yaira kyadda kyo so omukaire abamuyamba bamuwa kyadda no aye nga ate kyadda ezakalungi kalimu niwoolya kyadda omala okumulya wawerera nga endala eri kuluma so tomala sobola okuyamba ku omukaire n'akawunga oba omutyere nga wooli kuwulira ebigoye azira ngoye azira bulangiti azira mupaliso omukaire ebizibu bye nga bingi omuntu oli kweyaga ki mulimu ensekere obukaire nobuli kuluma oh my god kale bambi omukaire ate wali tuyamba omukaire kadondi tomana oba oli awo tumweye enako tumweye amaziga gali nago abandi berenga bamuyamba yazaala y'abaana basinga baafa azira so ali wano nainabo yafuuka nseko d'abalamu mwene wayogera yeeta masikini wa ku kyalo atyo azira mmere asula bubi ne munumba ate kabiri empobeda omalaku emirembe taakwa amaadi empobe nga baba bageni babi nga wakyaza abagenyi ababi omukaire onkubyo tebakukola ku fujjo embitirivu wafuuka kyakuzaanirako wedenda okuzaana nga dezaanira wooli ku buliri kule wawuliramulemu gusampa gusampa gwakinokaako boti wii mana gakoba ati oli okufa bakuziika ku baino ate obona kabasa omutulu mukaire leka tukusabire mukaire muzibe tabona so okutambula mamante yandibere nti oba abonabona mukwatambule kwasabirizeku takasobola atyama wano saamuyamba namuyamba so oli bubiino omukaire tusabe katonda nga wenkukobye agonza emitima gy'abaana ife abatugabirira batuweekuku obuyambi bwabona tomana oba oliawo bwenaba ngeri yokenfunye kukunda kwiragano nkuleetera oba kamere obulire so weweno olina okusaba katonda nze bayinta Yazid musiraamu mwino saba katonda oti eyamba Yazid afune ku kamere bandeetere kuku owulire amina zera tiri bulungi nvuire woifuire busedde mu bikado ebusedde yowulirayo ndidiyo bulungi oidiyo bulungi eriyo abantu bo bali yayempera nerabira yengeri ginakwamu amaiso oluwa kikaki ndi mumbeda ekikoba oba oli mwisaigaga abaisengo bina abankuza yenakulira yinze ndi wankembo nze abaana onsa amabeere nayonkaga baisengiya banangiya nabanzaala era gino emirimu gyenkola baisengo bina abagindegesa bayi najja nabisoma so oli muntu wange omukaire ate tugemagana mu idiini oli muntu wa Allah ondeetera ku kabando n'akatyere tusukali tujja kufuna insha Allah nze ndina okwikiriza nti tujja kufuna kale tujja kuswika naba kali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos